Idagano din irugi nga iba sa papagayam. Dito lagip tinapalabas ni pagayam nga Emma. Iti probinsya ti Pangasinan. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, apay nga ta Manong Nemy nga adda dagiti babaknang nga naulpit da itipada da nga tao. Uno saan da nga amo nga tulungan itipada da nga tao. Manang gundaway, mata pobre. Ngem, saan damat kidi nga isu amin Manong? Tadamat dagiti na siya ti kasasad na tibiyag nga naggapo itirigat kat amuda nga riknaen tirigat tipada da nga tao. Dagiti tumultulong kadagiti agkasapulan iti tulong. No amin nga ta nga damabalin na ket managtulong. Awan siguro unay dagiti agrigrigat ti kasasaad na. Manong Nemy may sak kadagiti kang kanayon nga agbuibuya kadatoy nga programa lagip tinapalabas ket kas inka iyaw awis kada kami nga true to life success story dagiti kalkaligugumam nga maiya patulod kang kasurat kan kastamatan dagiti ibasbasam iti daytoy a programa. Kasto man nga rod Manong Nemy nga urgyak ti agsalaysay. Anya lakit din Manong Nemy nga nagkasang ti kasasaad mi. Abos na sang kasapulan sang kaapuyan kami ngem nagsarunukid din nga pimusay dagiti naganak kada kami Manong. Pimusay datatang kaninanang gapoy tinakan nga sakit. Siguro gabuta awan dagiti na sustansya nga ipaunegda idinto ta narigat iti biyag mi ket nadagsen ti trabaho da. Awampay nga bulan ti baet Manong. Kasta hunay tiladingit mi nga talong nga kakabsat nga puro kami babae Manong. Kanadarator ko din iti high school Manong Nemy di mapasamak da ita nga trahedya alawig nga di mo prak iti biyag mi nga kakabsat. Numuna tati ayan mi nga lugar Manong Nemy ket arig na naidakdak laing ditoy datatang kaninanang. Awan ti makuna Manong Nemy nga kabagyan mi. Saan kami nga tagadtoy numampay ditoy kami nga naipasngay ken di makel. Wen, karadradwar ko ti high school may sakon nga malasitang. Ininto tadagiti dua kakabsat ko nga dadlili ken ni Miles Manong Nemy. Ket abagradwar met iti elementarya ni Lily. Irinto ta adanto pa lang iti elementarya met ni Miles Manong. Arig na Manong Nemy nga marmarpuog ti balay mi. Saan mi ako kuha tinagdisuan ti balay ket iti oras nga kaya da kami papanawen ket talaga nga papanawen da kami. Di maglakit din Manong Nemy taadda nagiti barangay official. Ngay sudat nang ikalikago Manong Nemy no kasano nga mansayag ti amami kalpasan na maitabon kastamatan Manong nga di sumarunong nga matay dedinanang kasjamat manen. Kada kita abuloy Manong Nemy adda kita ited da kanyak adamat saan. Gungundawayan dati amin Manong. Hoy, diya ka mo no asino iti agigem tresurera ka no ti barangay. Kadadamat ipaigam da kanyak. Napya lang Manong Nemy nga da kwarta. Nadamat da kiti karoba mi nga nagtitindulong Manong Nemy nga agluto iti pamigat pangaldaw, pangrabi, dagiti umay makiandingay, makilamay. Ngayon sa bali, iti nga raramidan mi nga kakabsat no saan nga agsangsangit. Kanagsalsaludsud Manong Nemy, hindi kiti kakabsat ko. Ate mo, kasano nga itan tibiyag tayo? Aw maten ni tatang, aw maten ni nanang. Mga sinapo Diyos, Miles, Lily, saan natin nga baybayan niya po Diyos?
No may gusto kas pagariganin ita impaigam da kang kakwarta nga buti abuloy sa din to karon ti pangalaan tayo ti pagbiag tayo ate sumre kak to trabaho oen no nasken nga katulong hak kataramidek hindi kam to nga roden maituloy mo ko tatagbasa saan ako nagbasa kapilitan ngamda kayo nga kapsat ko ikanagatan kaya pagbasahin ikarik ka na kayo deta. Kasta nga rod Manong Nemy tinapasamak. Iniawanan di kitinagadnak kada kami awan sa balin nga nagbaklay ti responsibilidad da pinawan danusan nga siyak. Kasbay sa nga balasitang abo malasang nga nakunada. Sumrekak agas katulong iti karoba mi nga da mabalinda baonek da kiti kakabsat ko Manong Nemy nga mapanagbasa. Kalbasan na mapanak tumaten iti pagpayak akas katulong Manong Nemy. Wen, obrak ti amin nga obra. Mapanagtrabaho ti asawa nga babae nginimanang lulen. Idinjo taniya Chulemon Manong Nemy kat mabatbati. Tagtartarakan nga nagdi para palot nga manok. Agbasbasa man ti kalit sa gitan nagda. Dakkel ti balayda. So nalawat dalusak Manong Nemy adu dagiti mureng nga labaak ken kastameten Manong Nemy baon ditoy baon dita ni Chulimon baon na amin nga paawat na amin dikiti kayat na nga ipaawat paala sana ipawang ko iyawat. Again ka Manong Nemy nga damadmadlaw ko nga madi nga tignay ken panagkita ni Chulimon kanya. Awa pa'y makabulan ko Manong Nemy. Idi pagpanggapan nak iti dakes ni Chulimon. Ada imbaon na kanyak Manong Nemy nga nak kano alain iti oneg ti banyo. Simbre ka kang ti banyo ngim sinarununak Manong. Kalpasan nak at inarakop nak. Chucho. Labintas ka, Emma. Kan mabalinin. Kagan-kanasan na. 17 munton. Kinawat sa bali nga makauna ka na ito lapsat kan pusaksak mo no sa nga siya. Cho, pangasim Cho. Di mo ko magundawayan ti kinarukup ko Cho. Saan ko mo Cho? Awan na pala ti kayat mo. Inid ko amin na kasapulan yung kakabsat. Kahit mo, pagbasahin nga di college, ha? Wagin, urisan ka nang baling nga katulong dito eh. Agyang kalatan sa niya balayo tayong kaagbasa di college. Ngayon no, mailiwag ka, pasyarin ka. Manong Nemy, kapot takas laawan ti dinggan na uri nga taagikisak. Awan ti makangig kanyak Manong tamedyo na iputputong ti balayda. Tinaramid ko Manong Nemy, pinalubusak lang no anyat inaramid na iti bibig ko, iti tenged ko, iti kuhan Manong Nemy, intuming ko ti salang na. Aray! Up! Ditakan! Ayop kang halaklakayan! Ditakan! Manong Nemy, day din tinaudi nga pa nagserbik ka na kwada adyak pa yan na alaala ti sweldo. Hanggang intuloy ko Manong Nemy, tinagsapol, ti trabaho. Wain, nga panak iti sentro, sumrekak, nga para inaw iti karinderya, sumrekak Manong Nemy, noon yaman ti kayadda nga pagtrabahwak. Nga may salayang Manong Nemy ti interes na. Ti aking ko ka ti restaurant Manong Nemy nga sumrekak, nga kas sa waitress no anyat ti panaggartem ni Chulimon kanyak ket kastamet kan kuana awisan nak Manong Nemy ti panakaopisina na arakupan nak repeng nak umanugot kan yan tangay dakkel ti ted ko ken ka kwarta. Manong Nemy awang pagpautak nga lugar. Awan ti pagpautang nga pagtrabahuan takas jemet Manong. Kaya dagmet nga ramisen. Kaya da nga gundawayan ti adda kanyak kanu nga pintas ken pusaksak.
Umanugot ak kanon, tapno di kasta kitagbiag kami nga kakabsat. Kada pakit mangawis kanyak Manong, sumre ka kanong akas GRO. Datay aglako iti datay aglako iti ano? Sandaling ligaya. Ano dyan kung baka Manong Nemy? Ilakok ti bagik. Kasukat ti manu a kantidad Manong Nemy? No. Saan? Saan ko nga ramidan dita? Kay gayad ko pen Manong Nemy ti Agpalpalama. Ngem ti agbalin nga po Manong Nemy. Ket ti aking kuko ti daga nga nagdisuan ti arig na marmarpugen nga balay nga imbati kada kami dagiti naganak kanyak Manong Nemy. Papapanawad na kami matan. Ay ama. Ay sir. Nakamit aking kuko nga ti nagdisuan ti balay yo. Iti kabitan nga panawan kita magipatakdera kiti dakila pastik ditoy tapno pagbalinak nga apartment. Wano apartment. Kat madalapos dato'y abong-abong yo. Iso nga iti kabitan nga panawan nyo dato'y. Ta iti kabitan mat nga panawan magrugyanin ti construction. Sir, awan ti sabali nga amumi nga papanan. No saan nga dito'y? Saan na kami ko mapapanahon? Kasano ko mga saan na kaya papanawan ka talaga kasabula kung dito ka lotek? Ha? Pangpangayos sa'yo, sir. Ikanakam ko mga tigundaway nga agsapol nga rin akaran mi. Kasa din nga rin among nga akaran. Emma, dumngig ka. Numayat ka. Papintasin na pagit di balayo. Irid ko nga libren, ti padagyan nyo rito lutek. Kan saan nga abong-abong iti pagyanan nyo nga marmar po ibalayan kayo ti konkreto tay semi-bungkalo. Mayad ka? Anya ti kasukat na sir. Napintas ka. Sayang no saan nga pakiraudan ti pintas mo. Papada kayo amin. Madi ka? Aging kukuna ka pa lang. Ano nung nga rugda nga pusaksak mo? Inadmundo ka na kita kataib mo? Nga awang matip kayo ng nudam? Baka agbalinto ang problema? Gadi agar-arim kang kataib mo. Isot pang ipanam. Ngayon bas nga isuda magtiti kwarta kang ka kit sika pikit dawatang da. Iso nga agpanunod ka, Emma. Agpanunod ka. Umanugot kan. Tapno di kasta kita. Saan kayo nga papanawan ni direto nga lugar? Nulabsak tiag sao Manong Nemy kat talaga nga amin-amin digiti tao. Nga aggartem kanya ket awan sabali nga ramidan da no diya. Agkalikagom. Iti panaggundaway da kanya. Yaw-awak lang Manong Nemy no adamang serek kada kami dito'y balay mi. Nga umay mang rape kanya Manong Nemy. Kit ka po tawan ti pagpautak ng trabaho. Tadyak ba't kayat da Manong Nemy apa nang gundaway kanya. Agrigat kami Manong. Agkiraos ti tiyan mi. Awanin ti maitid ko pa Manong Nemy nga ramaten dagiti kakabsat ko nga papan agbasa. Awanin ni Sintabo arig na. Arig na Manong Nemy nga agsusur kami kada kiti balbalay tapno agpagpakaasi nga ore kumalag kaleban ore asin laeng ti mabaliming nga iya warkiwak iti kaleban adalaeng nga gilingen ti tiyan mi. Uwain Manong Nemy agsangitan di kita kakabsat ko Manong. O
Mabisinak ate. Mabisinak ate. Ate. Oras siya ko ate mabisinak. Mabiglaing ta. Minakagpapakasi na karuba tayo. Toorin no itip. Wano sanggat. Na mapanak umutang iti. Biskuit. Napialangan ta pamudpad tayo. Adaman mang Ted Manong Nemy. Adamat maureng nga sao. Di mo tumad ngaming kayat di kayat da. At doon di mayat kang ka. Bumaknang ka. Basta laki di mo imot na da. Adakang ka nga. Kalikaw gumanda. Nagtanagan na Manong Nemy. Nga nagtutulog kaming kakabsat. Yan tangi talagang awam batin tumulong ka na kami. No adaman di kiti tumulong kasukat. Ada kasukat na. Nangruna Manong Nemy dito salsalimat metak nga dayaw. Saan ko matngarod nga palubos Manong? Pukawan da pa itipuot ko. Sakbay nga magununda. Nga arig na grotay-rotay kami nga kakabsat Manong Nemy. Nagsarding pa yan di pa nagbasa di kiti kakabsat ko. Tatararamidan min Manong Nemy. Nagbalin kami matin nga namin pinsan nga Agpalpalama. Ket tapno di kasta ket adada nga mamati da Manong Nemy. Pinagabalin mi at talagang agpaypayso nga mangrutay-rutay kami nga kakabsat. Mabang kami Manong Nemy ka naging pag-aaduan di tao. Nga itangkayag mi Manong Nemy nga ipadata di kita nakulap mi. Sakam tumat medyo agsangsangit Manong Nemy nga agpakpakaasi ka di kita aglabas nga tatao. Palimos po. Palimos po. Kasya nyo ko mo. Di mambisbisinan. Awan naganak, awan mga asikada kami. Palimos po. Kadamit di kita mang 30 piso, 5 pisos. Kangatuan Manong Nemy di 10 pisos. Gabot talo kami Manong Nemy kitagiin na dayo kami. Alakit makaornong kami matagmalmalam Manong. Nga igatang min tumaten di bagas. Nga lutuan mi. Adan tumaten noodles. Uno saan kat sardinas Manong. Kabigatan na kasad dumaten ti manen ti aramidan mi agakar-akar kami. Agwaras-waras kami. Tapno di kasta kita saan nga may sa nga pwesto ti pagyanan mi. Di makadakas Manong Nemy adumot di kiti karibal. Karibal kunak gagsipod ta. Kanya-kanyo pwesto. Hoy, tumalaw kay Toy. Saan yung pwesto Toy? Dakam takim pwesto. Lan, tumalaw kay Toy. Kad gabot tatakdak kay lakmat Manong ng isuda. Kad ore lalaki, ti kinatao da. Uy, kasadar di kiti kakabsat ko. Ano nga kung pusto-pusto? Abay, daya, makuna nga pusto-pusto di kiti pada, di kiti Agpalpalama. Aman, pusto min dito'y. Sugang panaw kayo. Hala, pumanaw kayo. Saan nga mabalin? Pakasya kayo nga rin po. Bakbakatang kami na Agpalpalama ka. 17 ka, 18 pala tawag ko. Ni balasan ka kaya men. Di ka kumampa nag-ubray ti nightclub. Tali pagbagam ngubing. Hindi ko mapila kinayat ko ano. Kayat ko nga talaga. Siya dyan tirumbi nga pag-ubraham. Manang, iti nightclub. Tapno dakdakal ti makwartaam. Kaya napindas ka mat. Ano nga napindasak kat ni. Nakarugrugita, rotay-rotayak. Una ta, nung agbado ka, agdigos ka, agsagaysay ka, agbado ka't napindas ka lagi di. Alan, di na kisuro. Basta kayat ko Agpalpalama. Tano ka stat aramidek, nga ornusik ti bagi, ado na kita agpanggap nga magramas kanyak. Ngimno kastoy nga magrutay-rutayak. Salaknim ko, tikpa nagbaling ko nga rutay-rutay. Tapno awan ti agpanggap iti dakas kanyak. So nga, Agpalpalama akam langin nga kakabsat. Tapno di kasta, kad ada pagbiag mi. Mga sinapod Diyos ton ka na kami, saan na kami nga baybayaan. Hindi ba isa nga aldaw Manong Nemy nga panagturong mi manin nga panagpalpalama nga kakabsat. Iti simbaan nga dakkel Manong Nemy dito kami nagpwesto. Nga dito nga simbaan Manong Nemy kadada kaasidag na nga private school. Pagbasaan di kiti adda elementarya ken high school Manong.
Agaabay kami nga kakabsat Manong Nemy nga nakatanggaya dagiti dakulap mi. Palimos po, palimos po, palimos po. Hindi tagruruar dagiti estudyante Manong Nemy break time. Mapandag merienda. At damay sa nga napintas abalasitang Manong Nemy ti rimuar iti compound ti eskwela. Kaya masdag ka na kami. Nadayaw awat na Manong Nemy nga naisupot. Ngay, habang nga mabisin kayo, alam nyo daytoy, naimas, sa gagaysa kayo. Manong Nemy ni Miles, kinilili ti muna nga nang gamat. Ala, andin ko, pintasin nyo ti mga ala, kaya nag-thank you kayo sigud. Thank you po, thank you. Agyamankami kan ka, ating ko. Ma'am. Di nag-awawagan di ma'am. Agyamanak ka. Apay, awan na ganak kada kayon? Awanin. Sumre ka ti trabaho. Ngim, dakas man ti panggap da kaniya. Kahit dakman nga ramisen. Ore sa dinot papanak. Agkatulong nga. Kursunada nak di amo. Di dyan nagdiswan ti marmarpugan nga balay mi nga daga. Papanawon da kamin. Ngam sandak ka no papanawon basta mayatak ti kayat da. Ti aking kukwa. Ngam kayagad ko langin ti Agpalpalama. Ngam ti agbalin nga narukit a babae ko na. Basta? Sige kat ni. Sumre ka akong ti klase. Ala. Into no malam, into nagbirianda, ikang kay tumanin. Huwag gayam. Kinaot na ti bulsa na Manong Nemy ket adda inruwar na nga talo kasot. Manang, alam daytoy, talo kasot. Ala, nagsayahat ka, ma'am. Nagsayahat ka. Kasta kumaamin nga, tao dito'y lubong. Kasking kumakain ka. Ananagan mo, ma'am? Jenny tinagan ko. Sige, nakpay. Thank you, ma'am. Thank you, Ate Jenny. Kinunamat Manong Nemy, dagiti kakabsat ko. Nakachamba kami ti daydi nga aldaw Manong Nemy, tanagdad manin ti meriendami, idi tag break time da iti malem. Ket kaputa. Adan nasurok Manong Nemy nga limagasot nga napalpalamaan mi nga kakabsat na eraman ti talugasot nga ented ni Jenny. Nakawid kami Manong. Uhin. Napanak nagsukat kastamatan na kiti kakabsat ko Manong Nemy kat napang kami gimatang iti kasapulan mi. Saan min nga lang at Agpalpalama Manong Nemy no garuat kami nga husto. Ay di kaadami Manong Nemy karigiti paggatangan mi di kiti nasken nga gatangan mi. Ada nakadalapos kanyak Manong. Anay ko. Sorry. Saan ko inranta? Ay. Sa gaib si Darwin. Kaya't mo nagayam ti makiamam mo. Inranta pa iti magdalapos kanya. Saan mo ta? Sakbat ni Emma. Kinunak Manong Nemy ket inawat ko ti ima ni Darwin. Tsaka man mo. Tasabahan pa nang kita na kanya. Daya talaon iti kagura karigi ti lalaki. Ornusak la ti bagi. Kalpasan na adumanin di kita masulisog nga agkras kanya. So nga kaslakay kahit ko ngagnanayon nga mangrutay-rutayak nga kusok-kusok ti buhok ko. Tapos doon ikasta kita awon ti aginteres kanya. Ngayam tiyak na pupuutan Manong Nemy nga imay na pinasyar ni Darwin dito'y kubo-kubo mi. Ala, kasano nga naman nga dito mi? Nagsalsalod-suta. Ano tarantam? Umay ka pasyarin. Nagpasyar ka ti alal daw. Sang-sangpet mi. Nagapon nyo. Nabanggam Nagpalpalama. Ana?
Agpalpalama kayo. Noon niya talaga tirantam Darwin. Awan itakas nga rantak. Emma. Mabaling ka dito sumprek. Marmarpog ti kalapaw mi. Saan nga may kariken ka? Sa anak matabak ng ket. Gagangayak lang nga tao. Gasolin buyak. Naira na nga day off ko, dinadalapos ka. Dinalapos ka, tapos dumamabuka ko na ma. Lasumrek ka. Ananusa mo na. Tiya, kubo-kubo mi. Sige, tugaw ka. Apay, ano't napasamak di pamilyayo? Apay ang awan nagkada kayo. Nagsarunod na tayo kapati sakit. Manipod mo din. Siyempre, saan ako nga nakapagbasa at ano ako may pagbasa. Nagrigat pa yung makompleto minti manganti may sangal daw na daduma. Wala na gini kakabsat ko saan dang nagbasa. Naging panunot minti agbaling Agpalpalama. Kaya ko nga natin mang rutay-rutay ang kusog-kusog buok ko. Saan dagno ka nga taltalyawan na gini tao. Ngam na maornos ko di bagi kakastoy. Kasladak lalablabusan na gini tao. Nang naroon na ka na gini kada kayo nga lalaki. Gabutan na pintas kaya ma. Diya kahit agbalik na pintas. O pa mo, si kamampay lang di babae ng mga ibaga nga di mo kahit agbalik na pintas. Nga na ito nga pintas ko, iso te pakasulisugan na kita lalaki. Di mo lang mo Darwin. Amin nga simbre kak iti trabaho. Katulong, waitress, servidura, uranyad ta. Nagidarasan da, tibagig, tilangak. Pati tayo ito nagdiswan ti badaga, uno nagdiswan ti kalapaw mi. Nagindras pa eh. Yung baga nang itikabitan nga panahon kat amang ipatakder ti apartment idireto nga daga. So nga papanahon na kami. Ngam saan nakamkano papanahon, iramidan nakamkano pa iti bunggalo, semi-bunggalo kapag yan namin kakabsat. Basta ipaay ko, no anyaman ti kasapulan na kanya. Ay, no apigid di nga kasta, nagidadado mga tao. Imbes ko mga tumulong da, saan mo? Doon tumulong da, adamat ta, kayat da nga kunudan. Ngam nasak ti tumulong, Emma. Awan ti sa balaw kunuudak no, di pakaraksakak ti tumulong. Ngaman niya lang, di may tulong ko keng ka. Kahit may saklang gasolin boy. Agpapada tayo mat nga ulila. Agda pagganak idi nga ikit ko nga malmal tuwan nakmet. Pagganam ko itan. Istiya na kita yan ti aking kuha ti gasoline station nga pagganak. Oh, awatan nito'y. Napialang may nayon ti kwarta nga takata kayo. Pasensyakan sa nga gasutabisos lang. Aguri ka apay. Aguri ka ata iyaksyon ko palang umuna sa kabangated mo. Iyaksyon nga. Palimus po. Loko ka. Man. Natulayan ti amok. Nga pagnamnamaan mi. Ti agbalin nga Agpalpalama. Tapno kasta. Kahit sandak nga pag-interesan di kiti naghartem nga tattao. Ngayon siya, nasinaw ti panggap ko king ka. I love you, Emma. Wan Manong Nemy indato ni Darwin di panagayat na inignore ko lang. Wan, awan pa'y lahaing dayta kanyak ko na. Itultuloy ko Manong Nemy, itultuloy mga kakabsat, itinalpasan ng endrogimi ti panagpalpalamami. Tanya nga rod, no saan nagagpalpalama, tagandatek ti sumak ti trabaho, aornosek ti bagik, sa balimat ti pag-interesan Manong Nemy di kita tattao. Nagtultuloy Manong Nemy ti asadeg kada kami ni Jenny amang ted iti meriendami magted ti kwartami Manong.
aging ka. Nga iti may nga aldaw Manong Nemy. May nga napaknang nga bakit. Hamat unay pa yung bakit Manong Nemy. Nga una nga tangim siyak iti Manong nga taon. Sa nga pulo nga taon. Wano pito lang nga taon. Tsaka mo, ngayong langan na Manong Nemy tinapintas. Kasla manangiklaan. Masadag itayan mi Manong Nemy kadagiri kakabsat ko. Palimos po. Manong Nemy, nagsalutsudan na kami. Sino kada kayo tagnagan ti Emma? Ay, ma'am, siyak ni Emma? Siyak man ni Miles? Siyak man ni Lily, ma'am? Bikas na tilangan niyo. Ay, kaya nagpalpalama kami nga rod, ma'am. Awan naganak ka na kami. Awan kabagyan mi. Ni manang ko. No, agpapintas, agarwat, tas umrati trabaho. Ramasan damit. Kasta kali. Lalala, siya gayam di ina ni Jenny. Ha? Ano kayo ito sa ma'am? Da kayo ti mami ni Jenny? Na magtultulong ka na kami? Kuwan. Ala, baka noong tanyo isuna na tultulungan na kami? Ano yung tan? Siya pagkita mang bilbiling kay kuwan na. Kahit tapno mamati ka rin istorya na ko na. Siya man di mapan mangkita kadakwata ko na. Masapol yun itulong. Unay-unay, ma'am. Kaya isar na yun Agpalpalama. Tomay kasi niya balay. Agsukat ka pala muna. Agsukat ka pala muna. Dito ka din paghawilan niyo. Imbagami mga ano. Haglogan kayo ng tilogan ko. Taitulod ko kayo. Ito balay yo. Kalpasan dahil balbaliwan nyo ito tarwatan nyo. Sa ito umayan kanyak. Taeda paging panak ka na kayo. Manong Nemy kaslasanak pa ilang mamati. Ngimpud no. E di binalbaliwan mi tarwatan mi kat inornos mi di bagbagi mi Manong Nemy. Kunakada kami ti ina ni Jenny. Nga iso daytoy Manong Nemy. Inyam amuna ti bagina. Neha. Madam Mirna. Alam nyo na kita mabalin yung alaan ng arawatan. Huwag gayam. Aking ko katidagan, disuan kalapaw yun. Sa amin nga ko kwa, ma'am. Kinapod mo na, di aking ko kwa. Aging terespay kanya. Ibalayan na kam kano. Basta laki dita. Amo yun. Talagang loko. Talaga dito mga tatawan niya. Panawan nyo na ito yun. Taikang kayo tinapimpinas ng balay. Ay. Itian niya nga rason, ma'am. Noan niya man ti adda ti panunot mo. Ikatam na ita. Siyak. Na yung pupusuan di tutulong ko. Kada kita kasapunan di tulong. Ito ka ba nagkita in istorya kanya ti anak ko. Kaya so nag-request na nagpagpakasi nga tulungan kayo. O no diyo kayo ti matulungan? Taga sila da pa nagkadkadyo? O no da pa nagduwa-duwayo? Ay, sorry ma'am. No, alala maawatan ka. Emma, adapubiyam. Isot gabo na nga sangka basta agtalek. Ipanagnak ko kada kayo. Ipanagnak mi kada kayo. Nga talagang na impupusuhan ti tulong mi. Da kayo dagiti rumbe nga matulungan. Agyaman kami, ma'am. Sige kakabsat ko. Intayon. Ate, saan tayo ka nang agsublit to eh? Saanan? No, mapay. At sa mga malipatan dito nga balay. Kit datatang ganinanang. Isudat ng punta ito dito nga kalapaw. Basta kadilatan panawan tayo. Ano kahit yun to nga sa sarungkaran dito nga kalapaw, di sarungkaran nyo.
Yung imbes nga dito nga ti kalapaw ng kasarungkaran, iti nakaita naman, di naganak ka na kayo, ti mapanyo sarungkaran. Saan nga dito eh? Ay, Win manang, sige nga rod. Basta intanto sarungkaran, tanandananan kinitatang. Nangaruna no talagang sumaya atan ti biyag tayo. Kahit sabi ko nga, tasante lang nagtagtagainip. Panakkalan nga balay, Manong Nemy, itinangipanan kada kami ni Ma'am Mirna. Ada alad na Manong Nemy nga gagangi lang nga alad. Dumanong kayo, may kan. Ma'am, aking balay daytoy. Nagpanahon mi di abalay. Yung sa aming rinakrak. Doon di kat subsublyanan digit katulong mi tapno dalusanda. Katapno mawagwag ako na da nga do saan ngagdaan. Ginaginag kasapulan ti balay, akas ka na kayo. Dito'y tibagyanan nyo. Ha? Takil unay ma'am. Tibas basit ko ma. Apay, marigatan kayo mang dalos. Abang pagiso unay. Ha? Yung to nagpamilyakan. Emma, saan to nga naskan pengagbalay kayo? Dito'y kantultan. Ito nagpamilyan tumatan ni dagidwa kakabsat mo. Mabalin nyo mat nga nayunan basta silpon latan. Nalawa na ito nga compound. Mabalin pa iti dua nga balay. Tapno agbalin nga taldo nga balay. Tapno saan ka nga agsisinang nga kakabsat. Agyaman kami ka na kayo, ma'am. Manong Nemy, hindi makastrek kami ti uneg na dalimanek. Agbili kayo, nunod kayo to akorto itong galmaysa. Dito yak, masungad, kinunak. Dito yak met manang, dito akmet At datuwa pa nga bakante, kaya nagpintas ti salas, nagpintas pa iti kusina. Wala, kumplato talikamen. Talaga ka di nga dito yung tiagbaling ang balay mi, ma'am. Basta lagi di amuyo nga tagibanin. Ha? Ilalaen da kitiya alikamen. Dalusan nyo nga na yung bag iti uneg kenwar. Iregalo ka na kayo nga kakabsat daytoy nga balay. Agrama matenti nagdasuan na. Ganda kam to nga gasaho iti mangi pagna tapno may panagan kang ka Emma ti papeles dayto nga dagaken ti balay. Ma'am, agyaman kami ka. Agyaman kami ka. Ma'am Mirna. Di marako pa keng kuha naman. Si mumblatmat ng marakop dagi di duwa ka absat ko. Imay si Marongkar, Manong Nemy, ti asawa na agraman ke ni Jenny. Anawan problema yon? Ate, Emma, Jenny, agraman kami keng ka. Ti problema. Kababay no, papakpakam kamlatan. Di agtrabaho ka. Doon pa naglulukat ti klase ate. Pagbasaan na ka, dapapakin ni mama. Kenore da kayo, Miles, ken Lily. Ituloy mo tagbasa ti high school. Kaya naggraduar kan to ti elementarya. Kaya nagbasa kan to ti high school. Di gamin mama? O, hindi ti ganas kan kohot nga bagag. Kaya kabayaran to nga ororayam iti panagtrabaho no panagbasam. Ay ma, ada basa nga tinegosyo mi nga ti asdag nga groceria kat sadya nga balik ka sales lady. Uwan ma'am, orean nga trabaho ka bailak laki di aramidek. Kaya dito naman naglulukot ti klase. Agbasa ka nun iti college. Kaya nakas ka sa lang, no makapag-college ka, dito malas nga tinegosyo ti pagitadan mi kang trabaho. Pagbasayan na kayo, kan na kayo pa iti trabaho. Basta itultuloy yun ti kinasing patyo. Ken panagbuteng nyo kinapot Diyos. Manibod, iti kinamarigrigat. Agnamay kayo. Kaya dito ti kang kanayon yung imula ti panunot nyo. Ito nagbalagi kayo, hanyo liblipatan tumalyaw ti nagkapuan nyo. Kaya nangasawan,
Amoy yung matitumulong kada kitinaskin nga kasapulan titulong. Kasla tagtagainip ng pudno Manong Nemy tinagbaliwan ti biyag mi. Kadadandani Manong Nemy maminsan ti makabulan nga mapamisarong karan ti tanem dagiti naganak kadakan. Nagkukuyog kami nga kakabsat nga mga pan mangitog kay iti kandela. Nga damat iparabaw mi Manong Nemy nga sabong iti rabaw ti tanem dagiti naganak kada kami. Sa amin tumatan ka sa salita ida. Tang, nanang, saan na ka mga binabayaan ni Apo Diyos? At ay naramat na nga tao nga nang tulong kan mang tulong ka na kami. Natalgan din panagyan mi. Nadaan kami tinatalgad nga pagginan. Nirgaluan na kami ti balay. Nga oras nga ta. No kasano iti kapigsana nga bagyo. Saan ka nga man ano sa jay. Nakayat na nga sawan. Nga natalgad din ti kasasad mi nga kakabsat. Kaya tultuloy mi ti kagat kan siyang pet mi. Kana nagbalay kikam to. Amo mo tumulong iti padami nga tao. Intuloy ko nga rin tinagbasa Manong Nemy ti college course nga accountancy. Nagbasa mi ti high school Manong Nemy di kiti duha kapsat ko. Babayan ti tulong suportar Manong Nemy ti pamilya ni Ma'am Mirna. Wen, kata siyempre umay nakmatpaspasyaran ni Darwin dito'y balay Manong. Mabaling gating umay kapasyaran? Saan ka pala nga maaklon, Darwin? O raik pala nga makapagturpos sa kadadang trabaho. Indon dumating ti umuno nga panahon para iti panagpamilya. No siga talaga tinikarikan niya, di ka chika. Nagasgasat ka, kayo, emitis siya. Abay ko naman tigasta. Una, taadabak na nga nang tulong ka na kayo, mang tultulong ka na kayo. Yung siya, nagtalay na adak ng gasoline boy. Ken nagtalay na adak matisidong tiking ko ka ti gasoline boy. Sabi nga di mo ituloy tagbasa. Naggraduar ka ti high school? Tuloy mo tagbasa. Awam makaanay nga pagbasa ki. Nagpadulong ka karagit aking kukwa. Ti pagpapaayam. Mabalin damat i-advance. Ti sweldo da kang ka. Badasik to. No ipakita mo ti interes mo nga makapagturpos. No talagang kahit mo tagbasa, tulungan da ka, apikid dingasan. Imuno na ka nagturpos Manong Nemy ni Darwin, tatinong pal na iti balakad ko keng kuhana. At dan talo nga tawen Manong Nemy agtrabaho iti sangat ti negosyo, dagiti nakasaysayat nga gasawa nga naganak ni Jenny. Imuno na ni Jenny nga naggraduar iti college Manong kat iso ti maysa nga mga asikaso ti negosyo da. Kaya kastamatan na simbarunumat nga naggraduar di kini kakabsat ko. Ket, itibalbaliwan man ni Darwin ti umay, mangarim kanyak Manong Nemy ikat gapot ay suat talaga ti patpatig ko. Itiligudan nga ado dagiti agar-arim kanyak. Inaklon ko't panagayat na Manong Nemy. Ket kastaon iti ragsak na nga orek na inarakop nak Manong. Oh, ay ma. Agyamanak. Nabunga ti panagan-anos ka talaga. Gabutan na pudnot panagayat mo kanya. Di mo imbaw ingin ti sa bali. Kaya tinongpal mo ti pamalakad ko. Hindi pa lang itan kami Darwin. Ororak la ti umuno nga panawin. Kaya kas Manong Nemy iti plano mi. Saan kami nga nagiin na dayo nga kakabsat Manong. Agsibot ta iti dayta nga compound nga inregalo ka na kami na kitinagannak ni Jenny. Dito nga nangipatakder tibalay nga para kada miles agraman ti asawa na. Kaya ni Jenny agraman unon Lily agraman ti asawa na. Ito kami nga nagtali ni Ed Manong Nemy kini Darwin. At nadan kami ti talong anak. Duwamet ti anak, da miles kan ti asawa na. Kaya duwamet ti anak, da Lily kan ti asawa na. Nabigsapay lang Manong Nemy dahil tinaganak kini Jenny nakatulong ka na kami kaya din tuloy da titimulong itibada da katao. Manong Nemy dahil ito nga ron ti pagkasalita nga manimpod iti
napadasan mi nga nagpalpalama aging ka nga datao ngay naramat ni Apo Diyos ka nagpatgan kada kiti araraw mi kang kuana. Agaman ang unang ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko man dadamat na batak nga adal liwliwakan pagsarimingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Emma, iti Pangasinan. Thank you kang ka Emma and thank you ka nagdangag ka nagbuya at 20 pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz. Happy weekend kada kay aming nga para.